Hello, I'm Zanzi. It's a gossip girl, and there's a program that helps community members. On this video, there's a young man that wants to sleep with his mother. Yep, Mzansi, you heard me right, and exactly what you're thinking. He's a problem child. He smokes crystal meth. He demands pap and meat every day at home. So if sishabo ile morogo, cabbage, or dibonkis, uraga mo ma le khaitsedi tsa gagwe. Yalo ba misha rehab. This program is called Identical Force. Check it out on Facebook. I know you guys have been asking me numerous times, or hey, I want help. Just type Identical Force on Facebook or go TikTok. You'll find it, and you'll find the email address and the contact numbers. According to the POPIA Act, I can't share those details here. I once did that, Kalat Kak, and then they removed the video. Re dutse re a mo fa dijo nna le yena ra mo fa dijo shidi aje ge ile re shiba ka sa ileng gore yena a se rate o tlo ba bolela gore ya nyona tsa lena wa ila pe nna ke je mroga ke je ba bonkisi ke nyaka nama o re yena o nyaka nama every time okay go spine ra nqomesela gore yena santse ra je nama ka mo o roga mama ke moloi mama ke ing nna wa mpitsa ka dinywana tse telle tse kutsu tse ka tse sisane tse ileng gore di bulutse maloba nna ke moloi nna ke mpallisha go phila le mama ya mabane yona ibile wese e leng gore ntirele gore ke se ka sepile ke e leng gore o ile ga bua mo a fihla re roga ga fetsa ba bolela gore nna ke tsamaya ning wa ke sa tsamaye ka go bane ge ke le mo ke mpaledisha go robala ke mpaledisha gore yena robale le mama ke le baka le leng gore a ka sepila go fihlela le khono a tsoga fru a tsena ka mo a botsa phila sana re wena phila sana o nagana gore o ing wena o bo o tshusetsa nna mabane o tshusetsa nna go ring wena nyana ga go nyone go re ra gala mo ya tloga gona mo ya ba mmoko go fihlela mabane ke lumiwa wona maoto a ka ba lumile jwa maoto like how o tlile mo maono kgetha go ya maotong o ba robetse fast ne okay bene mo tshwere wa ba ngwana mangwana ke re bene ntshwarele ke motleme maoto okay bene mo tshwere o mo tshwere maoto anke ke a bofa wa ibana shu wa kurubana ke re ke emiso ya bofa nke wa kurubana ke re thomile ka lona le ke re ke a lumiwa ka mo o thomile luma ka mo thu ke re ke a lumiwa ka mo side ke a tlosha bene wa mo tshusetsa ka tlapanya no phaphata mo hlogong wa tlosha ke re ke a bofa shu ke a lumiwa ke lumilwe ka lona le bakale o re nna ke mpallisha go phila le mama nna ke na stress nna ka mo mtsungwa ke na stress na batho ba mdimolangwa ke godile ko moka ke ne 34 years ne mama ka ke phile ke mollela mehlelmi mama nna ye nele bana baka ke dule le bona Pitori ke tinyakele mmereko wa ibana ke dule le bona Pitori mama re jole gore ke go fe bana ba gago o tsiba gore ka mo gae go na le smila monko ge se ka tsa satla sang attacker mo go bona ke ileng at least gang attacker ile gore go na le bana ba tla na bitsa bo makhankere jwale ge go sene bana nna ke mama le papa ba fele ba gana ka bona ba ka baka la gore ba re bona a ba safe ka baka la o ene wa liba ntontinang wa liba disha ne ka mme o ka lo le yena le honna wa khumula ka msone wa khumula ka le lo tsoro sa dutse kai o dutse ile o ka selo se go beta a sa le safe okay no re go le re tsamaile re tla bona gore dira jang u khola i350 umkhalelwa ngithi i350 le sengizohlanganisa khona and then ngiletheleni ngoba ngenza njalo lena ngithi ayiblocker uclever ahamba ayiblocker nangithi ngiyakhipha ngithi ngiyahlanganisa ngimisela lena imali le yabayifunile ngithola 350 uyiblockile khola nguye uyabona manje iqiniso lihle baba nali ikhadi lakhe ngapha okay anisisathani umntwana lo bengimthanda ngimthole ngesevenani ngimthanda ususo ngimkhulise amncane uyazi ngimgogotlela ngithi indodana kuphilana ngithi indodana uyazi ngimgogotlela ususo kubhlungu enhlizweni yami ususo udle ibisi 15 years adla ibisi uzokujikela mina namhlanje ukuthi ya wena ngalala nawe ujikela mina Susiso ungitshela ngomhlupheko wami bonke abantu sebazi umhlupheko wami ukuthi ngihlupheka kongakanani indoda abantu le ingiphuthile uyezwa uzongitshela ngabantu bakwaSibanyoni ene labantu bakwaSibanyoni bamcoshile bamlethe ngomgcibelo bathi sisabuka umdubula angithi babamncane lo nesibamo sisabuka umdubula
sathi asimuyise kunina inja yakhe uzalwe nguye. Yes. Bathi uma akuhlupha akaye estradeni. Manje ngibona lezi zinto azenzayo ngithi ngithi hawa mntwanami ngithi ngizamazame ngapha nangapha ngibona ukuthi akahlangahlangana ihloko. Uyayibona? Hayi namhlanje uyikhiphe pha athi mina ngihlanye mina nimocha nedi imali ukuthi nilambe la endlini. Nezimocha kuphela. Uyayibona? Ya izokuhlangana nendwanga zakhe. Uyayibona? Nakulungile mama ngizwile ke sikhambe kusakhanya so. Okay, thank you. Mona wena jona ngumuna gore ba o disturb nya gore bala le mama ga bo ira gore. Wa bafo ai uzangi nazenza. Ngwana ka sebe ngo mnyalo ngwanya. Mama Ka go ba le mama. Bona ke ne di tshometse ka banyana le bona. Ba tseba go go ba go ke rawa. Na ke sa go bua ga. Alo ga o ja ga o njwa le tutolo ya. Yaphela imali ngenja nayo. Very. Yeah. Imali ziyaphela ngedonkina sithi. Mama bafana. Ngaphela amanzi njalo. Ngaphela amanzi njalo. Mama Ngaphela amanzi njalo. Ngaphela amanzi njalo. Kone cheka ngapha kuthi manye ngakhona ngapha. Check iski. Toma nyaka zenyaka. Ai mama ntela mama. Uyamba? Ntela phansi ngiyamba. Nanja nithi uphema intakamizi umuntu lo? Yeah. Uphema yini njani? Ai mina isa. Lela bathu Uphema nani ningasitshela ngokuthi isango kuphela. Uplapho. Wona lokho yazi ukuthi malume wenzakalani. Angigcina uphema amadraki. uyabhema. Hayi manje uyabonakala ukuthi uphema amadraki songosenza izidayela. Ngigcine. Uyabhema. I'm not smoking the drugs. I'm not smoking the drugs. The thing that is Ini? problem. Ini? The problem. I'm come from today. But then I'm from Youngin. So, Nakam, Youngin, Youngin left, went to Halan Malume. By Yangalia, what you are. Ngisikipa sakhe lapho please wena mina uthi uzongenza chabela ngiro mama awa ungakela wayichapa Kana nya go itira segafa bolela le tšatša go se kwagala re tšeo ka ro hlaka hlaka. mina ngihlanye msuneni 20%. Awu msuneni uchabani? isigaba lebuthathu to hlalosetsa campaign mano Gore tlhalosetsa campaign ke mang o butseng gore go isha campaign wena ka gore re go isha. motho a lo go bereka nnete Ke mang wa reng re go isha campaign wena wa campaign o dirang o tize ba ke go ba campaign wena. mamago re to go bontsha Hawa bamxoshela uyazi ukuthi bathi wenzeni lento bathushisa indlu uthembile akalala ngapha ukhari yakhe uyagijima uyokulala ngapha loyo omunye nakathi uyalala uyagijima ulala ngapha Baleka wona baleka. Ngoba yangenzeni Itabulele namba ke istipa besa uyagijima lo muntu chabela apa sina tu akawupa selo osito abantu nasendleleni abantu sebenza